10 хичээл мемо гадаад төрх. 10 хичээл мемо гадаад төрх. 외모, 외모 기부 문법 дүрм АОЖ다. Тэмдэг үйлүүгийн ард залган тухайн үйл өөрчлөгч буй төлбийн утга илтгэн. Харин хөдлөл заасан үйл үгэнд заавал залгавал ямар нэгэн үйлдэл хийх болсон эсвэл тухайн үйл аяанда бий болсон төлөв байдлын утгатай монгол хэлний болох сан дүрв байх гэх мэт төлөв байдлыг утгатай дүүдэгэ. Мөнх улам цайлаг болжээ. 문우 씨 얼굴이 예뻐졌어요. 문우 씨 얼굴이 예뻐졌어요. өчигдрийг бодвол сэтгэл санаа дээшлэлээ. 어제보다 기분이 좋아졌어요. 어제보다 기분이 좋아졌어요. ойртой цаг агаар их дулаарлаа. 요즘 날씨가 많이 더워졌어요. 요즘 날씨가 많이 더워졌어요. 기대 문에 үйл үг болон тэмдэг үйлгийн ард залгаж өмнөх өгүүлбэр нь арын өгүүлбэрийнхээ учир шалтгаан болох утгатай. Захирах шаардах үсэх өгүүлбэр хэрэглэдэг монгол хэлний учир болохоор гэх мэт утгатай дүүлгэж болно. Өнөөдөр бороо орох учраас ууланд гарахгүй. 오늘은 비가 오기 때문에 등산을 안 가요. 오늘은 비가 오기 때문에 등산을 안 가요. өчигдөр би өвдөд сургуультай очисонгүй. 어제 몸이 아팠기 때문에 학교에 못 갔어요. 어제 몸이 아팠기 때문에 학교에 못 갔어요. гадаад хүн болохоор солонгос хэл сайн мэдгүй юм. 외국인이기 때문에 한국말을 잘 못해요. 외국인이기 때문에 한국말을 잘 못해요. жич нэр үг тэмдэг нэрийн ард 때문에 учир хэлбэрийг нууж залгаж хэрэглэнэ. ханиадтай болохоор гэртээ амарч байна. 감기 때문에 집에서 쉬어요. 감기 때문에 집에서 쉬어요. ойртой хэрэгээс болж зав муутай байна. 요즘 그 일 때문에 아주 바빠요. 어제 그 일 때문에 아주 바빠요. 해 дүрмийн бус хувирал 해 дэвсгэр үүсгээр төгсгөл тэмдэг үйлүүгийн дундаас өнгө зүг чиг заасан тэмдэг үйлүүгийн үндсэн гişгээр ихэлсэн дагвар залгуул хэ гээгүүлэгч гээгдэг. Гэхдээ АО гişгээр ихэлсэн дагвар залгуур хэ гээгүүлэгч гээгдэх хэлбэрээр хуурна. 빨갛다, 빨가아요, 빨개요. 빨가다, 빨가아요, 빨개요. улаан сарна гоё юм а. 빨간 장미가 예뻐요. 빨간 чамэ가 예뻐요. намрын тэнгэр гүн болоод цэлмэг. 가을 하늘이 높고 파래요. 가을 하늘이 높고 파래요. би хар өнгөнөөс цагаан өнгөнд илүү дуртай. 저는 까만색보다 하얀색을 더 좋아해요. 저는 까만색보다 하얀색을 더 좋아해요. 무슨 색을 좋아하세요? 저는 빨간색을 좋아해요. 더 멋있어졌어요. 그래요. 방학 동안 파마를 했어요. 누가 민준 씨예요? 빨간색 안경을 쓰고 까만색 긴 바지를 입은 사람이 문준 씨예요. 수진 씨 오랜만이에요. 방학 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 그런데 태문아 씨 방학에 뭐 했어요? 더 멋있어졌어요. 그래요. 머리를 좀 잘라서요. 수진 씨는 방학 동안 더 예뻐진 것 같아요?
그래요? 다이어트를 열심히 했어요. 내일 공항에서 수혜 씨를 어떻게 찾아요? 저는 귀가 비고 크고 머리가 짧아요. 내일 노란색 셔츠하고 셔츠하고 응? 파란색 바지를 입을 거예요. 저는 키가 작고 머리가 길어요. 빨간색 반팔 티하고 하얀색 치마를 입을 거예요. 그래요. 쉽게 찾을 수 있겠네요. 네, 내일 공항에서 만나요. 읽으세요. 제가 좋아하는 친구는 재혜 씨입니다. 재혜 씨는 머리가 까만색이고 눈도 까맣습니다. 까만습니다. 그리고 얼굴이 아주 귀엽습니다. 재혜 씨는 친구들에게 항상 친절하기 때문에 인거가 많습니다. 네.